Kita itu jadi balincong para gilugar kuat alium ay bisa ijian iman bandring paragi dogeng batu paragi ngadeg tongkrang paragi ngacat dekol karati ngadeg bisa dipakai nakol etem paragi ngalapare siluan cocok paranting gal kait paragi ngait beratur di gagangan gendeng paranti nenggeng berat gobang seperti bedog panjang lewa tang jarak paragi ngaliangan awi jampari tanah cicir paragi ngasah tagaji oren paranti mencenan juput hujang sekarang orang sudah baheula parang paranti ngababakut di nagale sumpit paranti ngalalau hijieun dina tamiang sundung paranti ngawadahan jukut ya bedog 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 kira kuek kan tah kuek kena ya awas ngageser aja ketingali jijahna ngageser saeutik dekol jengkol gagendir gendeng paragi nenggel